Hi ma'am, ngasi ki mini vlog sa di studio chapay odoy ni traffic ma'am sa ubada ingatan ko sagal ureba ko finally ko traffic tagi nandore mo leodore ma'am studio sa ma'am yamna reasonable oiba price ta ko akoi good quality ki poche yamna fangi aba ko yengo ma'am sa the trouser jean t-shirt ma'am fangi 199 da t-shirt ka ma'am le hoya ba 399 gi slipper flip flop ma'am le hoya do makeup products su fangi sida loina budi phang de su khara sum fangi aba ko khara sum layer la ma'am yam no layer tre ahan basina sigi baby pink color gi oversized t-shirt sigi se ma'am ai gi sum sina ba dum bazar jar sa pada sum sina ba yai sina ma'am cotton kurti ni pricing se tar ga ni ma'am pra so ko ni aba ko si puna bang se ma'am only 299 gi mang aktani loina kurti se ekdam pure cotton ni angang gi su phajaba ma'am phangi amar gi ora di best ni ma'am so studio nak patar ga di so idra mung tang chat lagi yem biu ko ngasi di bye bye